Tokrat bomo pripravili nekaj sladkega. Za začetek potrebujemo maslo, hrustljave piškote, sol, cimet in sladkor. Maslo raztopimo in ga dodamo razdrobljenim piškotom. Dodamo sladkor in cimet. Vse skupaj dobro premešamo in posolimo. Mešanico damo v pekač in dobro pretlačimo. Damo v pečico in pečemo približno 15 minut pri 150 stopinjah Celzija. Za nadev pa potrebujemo kremasti sir, belo čokolado, kislo smetano, jajce, vaniljo in maline. V posodo damo kremasti sir, kislo smetano, jajce in sladkor. Dobro premešamo, da dobimo gladko kremo. Vmešamo semena enega stroka vanilije. Na pari stopimo belo čokolado. Čokolado vmešamo v kremo. V kozico damo maline, malo sladkorja in vodo. Lahko uporabimo tudi zmrznjene maline ali druge gozdne sadeže. Segrevamo toliko časa, da se sadje razpusti. Nato sadje pretlačimo skozi cedilo in ga vmešamo v kremo. Dobljeno kremo vlijemo v pekač. Pečemo pri 150 stopinjah približno 50 minut. Tako pripravljen cheesecake postrežemo. Še bolje je, če počakamo 24 ur, da se okusi dodatno povežejo in prepojijo. Ekipa oddaje Nekaj se kuha vam želi dober tek.